Joana Ndreka gima chenro matieko gedo magudi manego goyue kardaka ma alema mayudre kar chungo od bura ma Funyula e kaunti ma Busia dichung tok jotich chungo tijgi mar gedo. Jotijego oseo wuono rak mar gedo kuom rem chwalo omenda gi mar okumba mar thieth gi NSSF kata obedo ni ing'ado gi omenda go e osara margi. E kaunti ma Busia e kardak ma alema mayudre kar chungo od bura ma Funyula, jotich magero udi manengo gi oyweyo mamoko kuome gin mine ywak kaluwore gi lwasi marach mar tich. Ginyiso chwang' margi ka giwacho ni sandogi ka bende chulo gi omenda manok kipimo gi tich magisebedo ka gitiyo kuom seche 9 kopogore gi seche 8. Kuna ubaguzi. Waangalia hata sisi pia tunataka kazi, hao watu tumekuja hapo karibu miezi 3 hatupati kazi. This project here affordable housing, it was supposed to create employment opportunity of the people from Samia, and unfortunately you will get that most of us are educated but hata kupata hapa kazi inakuwa ni ngumu. Ukikuja hapa people are sourced from outside Samia na watu hiyo hawaangalii. Mshahara ni duni. Hii project yenye imeletwa Funyula hii imefanya watu wote wa community ya hii Funyula wamekuwa maskini. Kwa sababu gani? Madeni yote ya huko mama chakula, mama nini, mama kila mahali ni madeni. Uongezwe pesa mainta, mtu umesoma umekuja ground unapata unalipwa 175. Hiyo ishafanyika wapi? Kama rais anasikia 175 haitusaidii, kama hii ndo affordable yenye alitaka kutusaidia nayo atoe hapa bana. Jotijegi oramonio gibidoke tich nyaka dwaro gi chopi ka bende giseyo wego rakgo kuom sandogi kendo bedo ka buogo riembogi e tich maonge gimomiyo. Kata kamano wego rakgo ne odagi golo wache wiseyo makamago. Mimi ni mama hoteli hapa. Na mimi ndio napikia jamaa chakula. Hao jamaa tangu mwezi wa 10 wanahepa na madeni yangu. Nikiwauliza wanasema wamekatwa pesa yao ni kidogo. Mimi ni mkazi wa Alema. Mimi uchungu yenye niko nayo bwana rais. Mimi nafanyia kazi 300 shillings only. Kutoka asubuhi. Hakuna mambo na bwana. Tafadhali tunaomba serikali tusaidie. Yaani tunaumia na tuko na watoto nyumbani, tafadhali. Tumezusia hii tufanye kazi mpaka waangalie ishe yenye tunahitaji hii concern. I want to urge our area MP to act on this. We want to be employed here. We are learned. We have papers and all that we want is just employment. You don't need to kusema that we are all Kenyans. We know we are all Kenyans, but this project is for Samians. Cherono mar omenda maromo bilion 2.6 ne ochaki igachiel mokalo e seche ma kaunti ma Busia ageto yudo udi maromo 10,000 koke chenrono. Otieno Daniel Ouma, Ramogi